skôr než príde na pódium, by som ešte predstavil túto skupinu, ktorá tu je. Hudobnú skupinu, ktorí k nám privítali, ktorí k nám prišli z Čech. Je to Vítr do dlane a budú nás prevádzať dnešným večerom. No a v druhej časti nášho programu budeme mať možnosť trošku počuť niečo o jednej veľmi zaujímavej knihe, o ktorej ste už možno aj vypočuli. A je také malé prekvapenie, že okrem českého vydavateľa, ktorý je tu dnes medzi nami, zavítal medzi nás aj vydavateľ z Ameriky, ktorý vydal túto knihu poprvýkrát v Amerike. Takže to je takým malým prekvapením aj pre nás a zároveň aj pre vás všetkých. Tak aby som dlhé nerozprával, ja by som veľmi rád pozval našich hostí. V prvom rade poprosím Gregor, keby mohol prísť k nám na pódium. Poprosím, Gregor, please come to us. Gregor. Tiež poprosím Janku Dalošovú, ktorá nám bude simultálne prekladať. So, of course, I didn't understand a word, but I understand it's my turn now. Thank you. Samozrejme, že som nerozumel ani slovo, ale pochopil som, že teraz som na rade. It's a pleasure to be in Bratislava, and I, thank the organizers for this complete cultural program. Je to potešenie byť v Bratislave a ďakujem organizátorom za tento nádherný, kompletný kultúrny program. We will have more music after, and it's always difficult to use words after the music. Neskôr budeme mať ešte viac hudby, ale je veľmi ťažké používať slova po hudbe a naopak. Yesterday I was listening, so you know my name, right? You introduced me. Yeah, okay. So yesterday I was listening to the radio and there were 3 or 4 French intellectuals discussing. Včera som počula rádio a diskutovali tam 3 alebo 4 francúzski intelektuáli. And of course they were very intelligent. Samozrejme boli veľmi inteligentní. And the sense of the discussions was that the French people are depressed and they are angry. A zmyslom konverzácie bolo, že Francúzi sú deprimovaní a nahnevaní. They don't believe in their politicians anymore. Neveria už viac v politikov. And they need to choose between their period and their country, between the time in which they live and the place where they live. A musia si vyberať medzi časom, v ktorom žijú, a krajinou, v ktorom žijú. And because you cannot change period, they have to change places. And so a number of people are just emigrating. A keďže nemôžu zmeniť dobu, v ktorej žijú, tak mnoho ľudí emigruje. That is not only in France. There is a sense of unease in the whole of Europe. A to sa nedieje len vo Francúzsku, ale niečomu podobnému dochádza v celej Európe. I am not going to talk to you about the restructuring of the Greek debt or about the sovereign indebtedness of South European countries. Nebudem vám tu rozprávať o úpadku alebo o odumieraní kultúry alebo o odumieraní európskych krajín. I'm not going to talk to you about the aging of the population or about the rate of unemployment in the youth, not even in Slovakia. Nebudem vám rozprávať o číslach nezamestnanosti a v Európe ani na Slovensku. Over the last years I went to a number of conferences where they are fond of telling that in Mandarin Chinese there is the same sign for crisis and opportunity. Bol som na mnohých miestach, v ktorých sa hovorilo o tom, že v Číne je to isté slovo pre krízu a pre možnosť. So pretty much all of us who are hardworking and need to make a living
and it's hard, we probably have a sense of what the crisis is or is going to be. Mnohí z nás veľmi ťažko pracujú a domnievajú sa, majú pocit, že príde kríza. But what is the opportunity? Ale kde je možnosť? There is, every curious mind in the West has one father. Každá zvedavá myšlienka alebo myseľ v Európe má svojho otca. And many of us, of course, forget history, but that father of our curiosity was called Socrates. Mnohí z nás pozabudli na históriu, ale otcom našej zvedavosti bol Sokrates. Socrates is the father of Western thought because he's the one who said that we need to be curious, we need to inquire, we need to find the meaning behind the appearance. Sokrates je otcom našej zvedavosti, našich otázok, pretože to bol on, ktorý nás viedol k tomu, aby sme kladli otázky, aby sme hľadali zmysel, aby sme hľadali v čom, čo spočíva. You see, in Europe we may feel there is a crisis, but in China, in India and in Brazil they don't feel like this. V Európe sa nám môže zdať, že je kríza, ale v Číne, Brazílii a iných krajinách to tak necítia. I was in Brasilia 2 weeks ago and we danced for quite some. I didn't go to the carnival, but I was in Brasilia and we danced for almost 3 nights and they are fine. Bol som teraz v Brazílii a hoci som nebol na karnevale, tancovali sme 3 dní a 3 noci a majú sa v podstate dosť dobre. Europe has to adjust. Európa sa musí prispôsobiť. You see, the period which opened with the Portuguese navigator opened the period of history where Europe dominated the world. Európa, ktorá začala jedným portugalským navigátorom alebo námorníkom, otvorilo dobu, keď Európa dominovala svet. You know, you used to belong to the Soviet bloc, so some of you may have read Karl Marx in school. It was a bit boring, but he analyzed all this very well. Predtým ste patrili k sovietskému bloku a analyzovali ste svet podľa z tejto perspektívy, ale viete, o čo sa dnes jedná. So we had colonialism, we had imperialism, and the domination, the political domination of Europe ended with World War I. Mali sme imperializmus, mali sme kolonializmus a politikov, ktorí istým spôsobom dominovali svet. That it is really only now that the economic predominance of Europe is being affected. Ale až teraz došlo k tomu, že ekonomická dominantnosť Európy bola istým spôsobom napadnutá alebo ovplyvnená. So what is the opportunity then? Aké máme teraz možnosti? Before, the opportunity was to have a bigger car, to have a nicer house, and if we have the house, to have the swimming pool. Predtým sme mali možnosti takéto. Mať auto, mať dom, a keď sme mali dom, tak mať bazén. And if we have the swimming pool, it was to have someone looking nice swimming in it. A keď sme mali bazén, tak sme potrebovali niekoho, kto naň dozeral, aby sme mohli v ňom plávať. See, we always look forward a materialist millennium. We always look to have more. Vždy sa snažíme hľadať viac materiálnych vecí v tomto tisícročí. Vždy sa snažíme mať viac. And now our cousins in India, in China, in Brazil, they also want more. And there is only a little problem. A naši bratranci v Číne, v Indii a v Brazílii chcú tiež mať viac. Len je tu malý problém. Is that if everybody would live the way the American used to live, we would need 4 planets, not 1. Ak by
žili všetci tak, ako žijú Američania, potrebovali by sme 4 planéty, aby sme tak mohli žiť. So, you know, I was a diplomat, and then I worked for the United Nations, and my last job in the United Nations was in the field of environment and ecosystem protection. Mal som viaceré zamestnania ako diplomat, potom som pracoval v OSN a naposledy moja pozícia v OSN bola v odbore ekológie a ochrany. So, I followed climate change diplomacy. Takže sa zaoberal diplomáciou ochrany planéty. And it sounded a little bit like this. Climate change diplomacy sounded a little bit like this. A klimatická zmena na našej planéte bola formulovaná asi takto. The men of the north, they have the Mercedes, so they say to the men in the south, you see, we have a Mercedes, but the Mercedes is polluting, is sending CO2, so please, for the love of climate and future of mankind, just keep with your bicycle. A tieto ich predstavy ochrany prírody spočívajú v tom, že ľudia na severe mali Mercedes a hovorili ľuďom z juhu, my máme Mercedes a aby sme mohli, alebo z lásky k našej planéte, by ste vy mali zostať pri svojom bicykli. And the men from the south say, well, thank you very much, I'll think about it first, I'll buy the Mercedes and then we'll discuss. A ľudia z juhu si povedali, ďakujem za tento návrh, kúpim si Mercedes a potom budem o tom uvažovať. Potom môžeme diskutovať. Well, I have nothing against Mercedes, I have one, okay? Nemám nič proti Mercedesu, sám mám Mercedes. But the point is that we did not manage to take measures to stop climate change. Now, we need to double food, we need to double energy, we need to double water within 20 years. At the same time, natural resources are shrinking. Nemáme nejaké prostriedky, aby sme mohli zabrániť zmene klímy našej planéty. A potrebujeme to urobiť počas 20 rokov. A pritom treba zdvojnásobiť množstvo potravín, ktoré sú potrebné, a je stále menej nerastných surovín. So all scientists know that we cannot continue like this. Všetci vedci vedia, že takto nemôžeme pokračovať. At the same time, we have financial market which work like a bunch of kleptomanic madcaps. A zároveň máme finančný trh, ktorý pracuje ako tlupa kleptomanických bláznov. So you have to ask me, what is the good news? Takže sa ma môžete opýtať právom, kde je tá dobrá správa. Well, the good news is us. Dobrá správa sme my. Because it is about us. Pretože sa jedná o nás. Because the problem is not to change climate. Nejedná sa o to, problém nespočíva v tom, že treba zmeniť klímu planéty. What we need to do is to change ourselves. Čo musíme urobiť, je zmeniť sami seba. We need to find another way to get satisfaction. Musíme nájsť iný spôsob, ako nájsť uspokojenie. To move as Socrates would have wished. Napredovať takým spôsobom, ako by si to prijal Sokrates. To one question, who am I? A klásť si pritom otázku, kto som. Because according to him, if you have this key, it opens all the doors. Pretože podľa neho, ak máme kľúč, otvára potom všetky dvere. On the frontispiece of the temple of Delphi in Greece, at the time Greece was not broken, you had written Gnothi se auton, which means know yourself. Na portáli v Delphi sa dalo za svojho času čítať Poznaj sám seba. Why know yourself? Prečo poznaj sám seba?
Now, let us look at ourselves and let us see when are we really happy? Where are we really satisfied? Pozrime sa na seba. Kedy sme naozaj šťastní? Kedy sme naozaj spokojní? It's not just the adrenaline of getting more money. It's nice, okay, but it's not just that. Nejedná sa len o adrenalín, ktorý nám vystúpi, keď máme viac peňazí. We enjoy most according to state of being, not state of having. Mali by sme posudzovať viac podľa toho, aký je stav našej bytosti a nie podľa toho, čo máme. Now, state of having is not going to be in your hands. It's not going to be under your control. To, čo máte, nemôžete kontrolovať. Nie je to, čo môžete pozmeniť. Because we may struggle our entire life to become richer and we will not become richer. Pretože môžeme sa snažiť celý život veľmi ťažko a byť bohatý a nemusí sa nám to podariť. But states of being, if we so wish, can be under our control. Ale ak si želáme, môžeme mať pod kontrolou stav našej bytosti. And this is where genuine, true, full satisfaction can flow. A toto je zdroj, odkiaľ môže plynúť dokonalá spokojnosť. I just was talking to a journalist half an hour ago. Pred pol hodinou som sa rozprával s jednou novinárkou. And she asked me, who are the authors who inspired you? Because I'm also an author and I also wrote a book and it was actually very well translated in Slovak by the lady with the red hair over there. A pýtala sa ma, ktorí autori vo mne vzbudzujú inšpiráciu, pretože sám som autor a napísal som knihu, ktorá bola aj preložená veľmi dobre do češtiny. And I told her a number of things, but I have to compress because of time. But I told her that there is one French writer of the 20th century called Paul Valéry. Samozrejme, povedal som jej niektoré veci, ale musel som to veľmi zhutniť, pretože bolo málo času. Povedal som, že je jeden autor 20. storočia. And he wrote something which I liked, and I'm going to tell it again. And this is in French, and then in English, and then in Slovak. L'homme n'est pas une exacte solution au problème d'exister. Man is not an exact solution to the problem of existing. A tento povedal jednu veľmi peknú vetu, ktorú poviem znova teraz po francúzsky, po anglicky a potom ju počujete po slovensky. Človek nie je presná odpoveď na problém existencie. But there is a solution. Ale je riešenie. We are a little bit like unfinished business. Sme, ako by sme boli trošku taký nedokončený projekt. All the poets, all the philosophers, all the saints told us that we are haunted by something else, something a little bit bigger, which is within us. Všetci filozofovia, spisovatelia hovorili nám, že je v nás niečo, čo je o mnoho viac. Now, in the West, I think we have a great quality, because I can speak to you at length about the shortcomings of the West, but I think that in the West we have a big quality is that we are curious. Na západe máme jednu veľkú výhodu, preto môžem aj hovoriť o nedostatkoch a touto výhodou alebo prednosťou, ktorú máme, je zvedavosť. But in this curiosity, we need to be a little bit humble and accept that we are going also to be able to learn from other culture systems, from other civilizations. Ale v rámci tejto našej zvedavosti musíme byť aj trošku pokorní a musíme byť pripravení na to, že sa musíme učiť aj od skúseností iných kultúr. So, going back to the solution to the problem of existing. Takže vrátiať sa k problému existencie. I would like to submit to you an hypothesis. Chcel by som vám predostrieť jednu hypotézu. So, a hypothesis is something you should not believe.
hypotéza je niečo, čomu nemusíte veriť, It is something which can be verified. ale je niečo, čo môže byť dokázané, overené. So, the first part of this evening consists of presentation of the hypothesis, which is what I'm doing now. Takže prvá časť tohto programu spočíva v prezentácii tejto hypotézy, to je práve to, čo teraz robí. And the second part of this, after the hypothesis, I will invite you, for those who want, of course, to a collective meditation. A v druhej časti tí, ktorí chcú, sú pozvaní urobiť malú, zažiť túto. Just to taste and test if you can feel something. Because I can say anything. Maybe I am a charlatan, maybe everything is possible. So you should not believe me, but if you can feel a state, or if you can feel an experience of meditation, then this experience belongs to you. So we want to test, we want to see. And it's happening in the entire world, so why not in Bratislava? Takže by ste mali sami vyskúšať a otestovať, pretože neviete, môžem byť napríklad šarlatán. Takže by bolo dobré, keby ste sami zakúsili meditáciu a sami budete cítiť stav, ktorý vo vás vznikne. So I apologize because it's a bit long with the translation. I'm sorry, I apologize for not speaking Slovak. Je to trošku dlhé s prekladom, takže sa vám ospravedlňujem za to, že nehovorím po slovensky. Okay, so here is the hypothesis. This chart here represents each one of us. Tu je hypotéza. Tento náčrt predstavuje vnútorný svet každého z nás. And as we represent unfinished business, Homo sapiens, which means all of you sitting here mostly, Homo sapiens is not the final product of evolution. A ako Homo sapiens predstavujeme ešte nedokončený projekt. Homo sapiens nie je vrcholom evolúcie. But what evolves in evolution is consciousness. The plant is more conscious than the stone, the animal is more conscious than the plant, man is more conscious than the animal. Čo sa vo evolúcii mení, je vedomie. Rastlina si uvedomuje viac ako kameň, zviera si uvedomuje viac ako rastlina a človek si uvedomuje viac ako zviera. And Homo spiritualis is going to be more conscious than Homo sapiens because he will unlock a potential which is within. A Homo spiritualis si bude uvedomovať viac ako Homo sapiens, pretože odomkne potenciál, ktorý je v ňom ukrytý. Now, there is a secret energy which is stored within each of us in the sacrum bone, and this energy is called various names. Máme v sebe v trojuholníkovej kosti uloženú tajomnú energiu, tajnú energiu, ktorá má rôzne mená. So, the process of self-realization, which is called samadhi in Sanskrit, is the following. Takže proces seberealizácie, ktorý sa v sanskrite nazýva samadhi, je nasledujúci. Under certain conditions of meditation, za určitých podmienok meditácie, this energy rises within the spine, táto energia začne stúpať pozdĺž chrbtice. Within the spinal cord, it rises through all the psychosomatic centers which are indicated here. V chrbtici stúpa ku všetkým psychosomatickým centrám, ktoré sú zobrazené na tomto obraze. And when it crosses the top of the head, then something happens. A keď vystúpi cez vrchol hlavy, čo si sa stane, čo si sa udeje. This, in the Christian tradition, was the baptism. You know that the priest is putting his hand on top of the head of the baby, poor thing. Toto v kresťanstve je nazývané krstom. Viete, že kňaz dáva dieťaťu na hlavu ruku. If you look in art, you can see, for instance, that the Buddha, I've been going to Bangkok many times, you can see that Buddha is represented with a flame coming out of his head. Keď sa pozriete na kultúrne diela, budete vidieť, že Buddha mnohokrát bol
v Bangkoku, je zobrazovaný s plameňom nad hlavou. And if you look at painting from Fra Angelico in Italy or El Greco in Spain, also the angels or the apostles, they are shown with a flame coming out of the head. Ak sa pozriete na obrazy od Fra Angelika alebo El Greca, majú anjeli a svätí tiež plameň stúpajúci z hlavy. So this is a way an artist who was inspired, this is the way he was representing energy. Otherwise, how do we represent energy on a painting? Týmto spôsobom umelci reprezentovali energiu. Akým iným spôsobom by ste prezentovali energiu? So this inner channel normally is not open. This is why this knowledge was a big secret. Za normálnych okolností tento stredný kanál nie je otvorený. Preto bolo toto poznanie tajné. Now, when I was 25, I met a spiritual master. She is a woman, and in my view, and I had gone left and right. I had done quite a bit of searching. In my view, she simply, was the most impressive spiritual master living. Keď som mal 25 rokov, stretol som duchovného majstra alebo duchovnú majsterku. Bola to žena, ktorá v mojich očiach po tom, čo som skúšal to a ono, bola osobnosť, ktorá na mňa urobila najväčší dojem. Her name is Sri Mataji Nirmala Devi and she came from India. Jej meno je Sri Mataji Nirmala Devi a pochádzala z Indie. Now, the men are a little bit theoretical and women, when they are real women, they are really practical. Muži sú tak trochu teoretickí a ženy, keď sú naozajstné ženy, sú prakticky založené. And what I really loved about her, besides the fact that she was very loving, very caring, and I mean a wonderful person, what I really loved about her is that she was very practical. A čo som na nej naozaj mal veľmi rád, okrem toho, že bola veľmi milujúcou a starostlivou osobnosťou alebo osobou, bolo, že bola naozaj veľmi praktická. So when I met her for the first time, I had studied political philosophy, so I had a lot of things to say. Keď som ju stretol prvý raz, študoval som politickú filozofiu a preto som mal veľmi veľa otázok, ktoré som chcel položiť. But you see, what she wanted was for me to be able to experience it. Ale čo chcela odo mňa bolo, aby som bol schopný zakúsiť to, vyskúšať to. Because if we are in the theory, it's like if I look at, Rome on the map of Italy, and because I know where is Rome on the map of Italy, I think I know Rome. Pretože pokiaľ zotrváme pri teórii, je to ako keď sa pozeráme na Rím na mape, a pretože vieme, kde leží na mape, myslíme si, že poznáme Rím. But experience is actually, you go to Rome and, on occasion you take a cappuccino. Ale skúsenosť je tá, alebo spočíva v tom, že idete do Ríma a keď máte možnosť, dáte si cappuccino. So, the next frontier for man knowledge is going to be based on the experience of his inner self, which means we need to direct our attention inside, not just outside. Takže základňa, na ktorej človek má ďalej existovať, je, že má svoju pozornosť zamerať dovnútra a nie von. And you see now in India, in Brazil, in China, all these wise countries, they now want to have the goodies that we had. Takže vidíte, teraz tieto krajiny, India, Čína, Brazília, si počínajú múdro a chcú mať tie isté výhody, ako máme my. But we have a chance to go to the oldest tradition of our philosophy, of their philosophy, and try to realize that while having, we actually can explore the frontiers of being. Explore the frontiers of being. The frontiers, the customs. Ale skúsme načriť do ich a do našej histórie a skúsme vyskúmať, prečo mať bolo našim základným zvykom, obyčajom.
this is going to be the next frontier of this millennium, which is not going to be a materialist millennium, it's going to be a spiritual millennium. And this is not going to be easy, because